I pozdrav svima, Mix ovdje. Igramo 2v2 Mega Knight Challenge. Tako da idemo u battle. Kao što vidite, jednu sam pobedio. To nisam ja kriv, htio sam sve da snimam, ali nisam uspio jer jednostavno krenuo sam da snimam i nije mi snimio za ton. Ja sam vidio da to nije snimljeno, primetio sam i jednostavno ta jedna epizoda, tu jednu, kako da vam gledam, taj jedan battle nećete vidjeti šta da radim. Tako idemo u battle. Mega Knight Challenge 2v2, ja mislim da će ovo biti extra challenge. Ako osvojimo 12 pobjeda na kraju je legendary chest, tako da super. E sad, ovdje je dobro imati golema. Super, on je dobio Mega Knighta. Ja ću uzeti elektrovize. Ovdje ću uzeti mortar. Fireball. Pa da vidimo šta su oni meni dali. Moj saigrač je Falcon Majmunče 2. Opa, imam Giant Skeletona. Aha, krenuo je dobro, ovo je chip damage. Rođače, pa mnogo si brzo krenuo, bre. Rođače, idemo miner. Ajde. To, poison može. Super. Ovdje idemo fireball. Sad rokaj. Je ovdje kula? Će tići kula? I da li će otići kula? Ajmo. Teško. I sad postavit ćemo ovdje golema. To, Mega Knighta, to, pusti ga, to, ne napred. Ćao. Idemo, to bre, jedna kula je osvojena. Idemo na drugu stranu da pustimo mortar. I idemo miner. Sad ćemo mi izrokati drugu stranu. Idemo ovdje Ice Spirit. Rokaj Mega Knightu, rokaj. Sad, Battle Ram. To bre, udri. Idemo ovdje Fireball, hoćemo pokupiti princezu i... Hoćemo. Super. Idemo ovdje mortar. Brzo. Super. Arčerke. Ice Spirit, splash damage na Ice Spirita. Dobre. Brzo, nemoj da se ne peka. Dobre. On tu spamuje non stop raketu. To biti veliki problem. Ovdje ćemo Giant Skeletona, idealna odbrana, bukvalno. Aha, mi imamo. Opa, idemo sad ovako, gledaj sad ovaj napad. Ima i golema on ima golema. Mi imamo arčerke, ne zabranimo. Opa. I druga kula osvojena, idemo. Dobre, druga kula je osvojena, super. Idemo dalje. Ovdje ćemo pustiti golema. Ovdje ćemo pustiti mortar. Dobre, Mega Knight. Elektrovizar. Oho. Brzo, miner. Dođi, dobre. Idemo ovdje, brzo. I to je to, bre. Pobjeda, tako je, tako se to radi. Idemo dalje. Super. Drugi battle osvojen. Idem na treći. 2 wins, 0 loses. Super. I šta ćemo ovdje izabrati? Zap ili poison? Zap. Mega Knight. Ovdje ćemo Dark Goblina. Ovdje ćemo... Freeze je dobar. Freeze.
Freeze ćemo ipak. Možda sam trebao uzeti Minera. Propustio sam Minera. Ali nema veze. Super, imam balon. Dragon. To, super. Archer. Okej, Dark Goblin. Super. Ja, ima poison. Ali ne može to ništa. Nema šanse. Nemaju ni šanse protiv nas. Pustit ćemo ovdje Mega Knighta. Dobre, tako je. I sad ćemo da pustimo i balon. I plus, zamrznut ćemo ih sve. Šta ćete vidite? Opa! Šta će sad? Aha! Šta će sad? Ajmo zep! Zep! Super! Polako, smireno. Pustit ćemo ovdje Mega Knighta. Kakav napad s desne strane. Gotovi smo. Opa, uništili smo levu kulu. Naparamo sad. Ne stajemo nikako. Ne obaziramo se na desnu kulu. Pustit ćemo ovdje Goblin Hat. Freeze, brzo, freeze, to. Joj, zašto sam pustio freeze, ne. Idemo ovdje Mega Knight, brzo Mega Knight, to. Idemo, Dark Goblin. I Baby Dragon. Skoči Mega Knight, skoči. Ne, skoči. Šta ćemo sad da radimo? Aha. Naš Baby Dragon je napravio vrlo lep damage. Super. Idemo ovdje Archerke. Idemo... Mega Knighta i... Idemo Dark Goblina. Baby Dragon. Freeze. To. Super. Hvala. Princeza. Uništio nam je dve kule i... Mi malo... Brzo, imaš neki spell. Rocket. To! Treća pobjeda. Idemo. 3 pobjede za redom. Nijednu izgubljenu nemamo. To je super. I... Uzimamo... 30 canona. 30 canona. Ništa, idemo dalje. Morat ćemo uzeti musketirku. Pošto ima Lightning Strike, uzet ću strele. Uzet ću Princess. I ovdje... treba mi tank. Tanka nemam. Super. Moj teammate je Junior Vida Loka. Wow, kako ime. Pustit ću musketirku s desne strane. Oho. Idemo ovako. Super, imamo Inferno Dragona. Super, ne može nam ništa Mega Knight. Ćao Mega Knight. Aha. Stavit ćemo Lava Hound. Idemo Princess. Super. Idemo još jednog Gianta. Super. Ajmo musketirku. Strele. Brzo. Dobre, pokupili sve strele. Šalna mala sitnična govna, pokupili su strele.
Ne da skoči, ne može da skočiš, ne možeš. I jao, sad graveyard. Brzo. Uf. Mislim da je ovo ta partija koju gubimo 100%. Idemo musketir. Ajmo lava hound. Da, ide lava hound. Princess. Imamo lep napad. Imamo lep napad s leve strane. Ajde, Inferno Dragon. To, Inferno. Idemo. Inferno. Idemo još jedan musketir. Idemo dva gianta. Sad rokamo s dva gianta. Princess. Super, Dragon me uništen, to. Idemo, dva gianta. Ovo ne može se obrani niko. Od dva gianta se ne odbrani tako lako. Nema, ovo, možda pobedimo. I ajde. Idemo sa leve strane brzo. Ovdje Princess. Idemo brzo gianta, ovdje ćemo sve sa strelama pokupiti, idemo. Dobre. Ajde uništi jednu da možemo nastavimo. Uništi. Imaš lightning, pucaj lightning. Kako da mu kažem da može lightning da pusti? Brate, što mi dajete ovakve igrače? I ako hoćete da se ova 2v2 Mega Knight Challenge borba nastavi, like, share i subscribe. U komentaru napišite da li hoćete da se nastavi. Sada smo na 3 pobjede i 1 izgubljenu. Tako da, idemo, rođaci moji.